Turagusuhuje tuguhaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Ni amakuru rero aba arimo aragenda avugwa mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Amakuru rero tuba tugenda tubabwira mu yarimo aravugwa muri politike ndetse no mu mutekano. Wowe rero udukurikira aho waba uri hose hatandukanye, tuguha ikaze mu makuru yacu kuri aka kanya. Wowe rero waba utarakanda sabone cyangwa subscribe bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikariza gukandaho maze ukaba uwa mbere mu kubona amakuru tuba tugenda tukugezaho umwanya ku wundi. Tuguha ikaze mu makuru yacu rero y'aka kanya, tugiye guhera hano mu Rwanda. Perezida Kagame wakwibaza ngo yavuganye iki na mugenzi we General Doumbouya wa Guinea Conakry. Uyu rero perezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya, amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye nk'igihe biratangaza ko uyu perezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yagize uruzinduko rwe ejo kuwa kane ku itariki 25 Mutarama 2024, ubwo yageraga urugendo rwe yazindukiye mu ruzinduko rumwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari agiye guhura na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa aho uyu umuperezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yaganiriye na perezida ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse bakaba bari bafitanye n'ubufatanye kugeza ku iterambere rirambye abaturage ku mpande z'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu yakiriye mu biro bye Lieutenant General Mamadou Doumbouya, perezida w'inzibacyuho wa Guinea Conakry. Amakuru rero dukura ayo atangaza ko ibyo biganiro ngo byabereye muri village Urugwiro, byakurikiwe ibindi ngo by'itsinda ryari riherekeje Doumbouya ndetse n'abagenzi babo bo mu Rwanda. Amakuru rero dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu bivuga ko ntacyo byatangaje kuri ibyo biganiro kugeza amagingo aya, ndetse nta kiratangazwa ku ngingo z'ibyavugiwe muri ibyo biganiro hagati y'ibyo bihugu byombi. Doumbouya yageze mu Rwanda kuri uyu wa kane tariki 25 Mutarama 2024, hakaba hari mu ruzinduko rero rw'iminsi itatu rwari rugamije gushimangira umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Guinea Conakry. Mu ruzinduko rero rw'uwo mukuru w'igihugu cya Guinea Conakry Mamadou Doumbouya rwari ruje rukurikira urw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yari yagiriye mu gihugu cya Guinea Conakry muri Mata 2023. Muri urwo ruzinduko rero rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame muri Guinea Conakry akaba yari yaganiriye n'uyu umuperezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya, ndetse bakaba ngo barakurikiranaga n'isinywa y'amasezerano ngo yari y'ubufatanye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Guinea Conakry. Perezida Paul Kagame rero kandi yakomeje ashimira uyu muperezida wa Guinea Conakry ku bushake ndetse n'ubutwari akomeza mu gushyira mu guteza imbere igihugu cye ndetse no gushakira umutekano abaturage batuye iki gihugu, kuko ariyo ntambwe ndetse ikaba n'umusingi w'iterambere rirambye. Perezida Kagame kandi ngo yanaganiriye ubwo yari ari muri iki gihugu cya Guinea Conakry, bivuga ko yaganiriye n'abanyeshuri barimo bariga ibijyanye n'imiyoborere, bakaba bari abanyeshuri bava mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Guinea Conakry. Amakuru kandi akomeza avuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabashije no gutaha ikiraro cyamwitiriwe, kikaba ari ikiraro
kiri mu ntara ya Kagubere ndetse inahuza n'umupaka n'umurwa mukuru w'iki igihugu cya Guinea Conakry. Perezida Paul Kagame rero nyuma y'uko agiriye urwo rugendo muri icyo gihugu cya Guinea Conakry, perezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya nawe akaba yafashe urugendo rumwerekeza mu Rwanda kuganira na mugenzi we w'u Rwanda perezida Paul Kagame. Mu biganiro rero bagiranye kugeza magingo aya, ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje nkuko rero tubikesha ibiro by'umukuru w'igihugu, amakuru avuga ko nta kintu na kimwe kiratangazwa mu ngingo z'ingenzi cyangwa se mu ngingo zabashije kuganirwa muri icyo kiganiro perezida Mamadou Doumbouya yagiranye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru yacu rero yagarutse kandi ku bitangazamakuru bitandukanye harimo nk'Igihe ndetse n'ibindi bitangaza amakuru bitandukanye byagiye bivuga kuri izi nkuru zigiye zivugwa mu rugendo cyangwa se mu ruzinduko rw'uyu umukuru w'igihugu cya Guinea Conakry yagiriye mu Rwanda. Perezida wa Guinea Conakry, perezida w'u Rwanda yamushimiye ko ari umuperezida akomeje guteza imbere igihugu cye ndetse no guharanira umutekano n'amahoro arambye mu gihugu cye cya Guinea Conakry. Perezida w'u Rwanda nawe rero mu mwaka ushize muri Mata 2023 yari yagiriye uruzinduko muri iki gihugu cya Guinea Conakry nk'uko twabigarutseho, aho rero yaje kuba aganira na mugenzi we Mamadou Doumbouya. Bagiranye kandi ibiganiro aho uyu muperezida w'u Rwanda Paul Kagame babashije no gutaha ikiraro cyo muri iki gihugu nyine ngo cyamwitiriwe. Perezida Kagame kandi yaganiriye abanyeshuri biga ngo ibijyanye n'imiyoborere muri iki igihugu cya Guinea Conakry. Perezida rero wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya nawe ejo ku itariki 25 nibwo yagiriye uruzinduko rwe i Kigali mu Rwanda, aho yari yaje guhura na perezida w'u Rwanda mugenzi we bakomeze bagirana ibiganiro maze bakomeze guteza ibihugu byombi imbere ndetse n'abaturage muri rusange mu rwego rwo gukomeza gusigasira umutekano, ubukungu ndetse n'iterambere by'ibi bihugu byombi. Perezida Mamadou Doumbouya rero biravugwa ko ari umuperezida w'inzibacyuho muri iki gihugu cya Guinea Conakry. Perezida rero Mamadou Doumbouya ageze mu Rwanda nyuma y'uko kandi perezida nawe wa Mozambique ejo yari yagiriye uruzinduko rumwerekeza mu Rwanda, aho yari yaje kuganira na perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Bakaba rero bagiranye ibiganiro bitandukanye, haba ibiganiro by'ubufatanye mu by'umutekano nk'uko byagiye bigaragara muri iki igihugu cya Mozambique, aho rero hari hakomeje kugenda hagaragara umutekano muke mu ntara ya Cabo Delgado, aribwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda RDF biyemeje gufasha iki gihugu cya Mozambique gukomeza kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro iri muri iyi ntara ya Cabo Delgado nk'uko byagiye bigaragara mu bitangaza amakuru bitandukanye. Perezida rero wa Mozambique nyuma y'uko ageze mu Rwanda ndetse n'uyu perezida wa Guinea Conakry nawe akaba yayesesekaye mu Rwanda ejo ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024, ubwo nyine yaraje kugirana ibiganiro birambuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Uko twabigarutseho rero uyu perezida wa Guinea Conakry yaje mu Rwanda ubwo ndetse na perezida wa Mozambique ariwe nawe nyine yari yaje muri iki gihugu cy'u Rwanda ariwe Philippe Nyusi, akaba nawe rero yari yaje mu Rwanda
kuganira na perezida w'u Rwanda, gusa wewe yahageze ntiyahatinze kuko yahise yongera akerekeza mu gihugu cya Mozambique. Mozambique rero nayo ikaba ari igihugu cyakomeje kurangwa n'umutekano muke, hakomeje kugaragaramo inyeshyamba zikomeza kugenda zihungabanya umutekano w'abaturage ndetse hakangirika n'ibyabo. Perezida rero wa Mozambique yaganiriye na perezida w'u Rwanda, maze arangije ikiganiro bagiranaga yarongera yerekeza mu gihugu cye cya Mozambique. Mozambique ikaba irimo ingabo z'u Rwanda RDF, zikaba zaragiye kugarukanayo amahoro mu rwego rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugaragara muri iki igihugu cya Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado. Perezida rero w'u Rwanda na mugenzi we bakaba babashije kuganira ibiganiro bitandukanye, nk'uko rero twabibabwiye kugeza magingo aya. Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya, ibiro by'umukuru w'igihugu ntacyo biratangaza ku ngingo z'ingenzi zaganiriwe muri iki kiganiro aba baperezida b'ibihugu byombi bagiranye.